Bunda Nabi Muhammad napa ring bini solihah mun yabes misem ko repot lah jauh janyak-janyaan jauh golek jauh janyak-tanyaan jauh misem ni kesedekahnya wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau pernah meremehkan kebaikan itu walau kecil. Tikal make benbian kor la tetamu bentretan bian sembi misem sedekah ketika. Bahkan salah satu sifat Nabi menurut Syekh Hasan Al-Basri kak ditojaipon sifat Nabi yang paling dominan dalam akhlak itu adalah al-basyasa fil wajhi talaqatul wajhi misem berseri-seri mukanya misem bunyi bahngok merongok salala cerek bang merongok modal patak ni ngarep apa nasakan badat ada orang ngak gini kah ya Allah tomboan coba demagi wadereng noko sampai aru guru tero maju tero larisa tapi ternyata aja ke noko betul aja ke toko orang yang gini kan judes tak kira baju magi aduh kon nggak mirikam dia judes rokok surya beda tidak maju alon sakal beras anu jadi berempuy magi latanya mau tak melihat gua bangun tak semua leh bagi tak boleh dinajar torot lagi nyari lain mah boleh untuk kang jaga toko ngak jadi yo jak toko je benyan batak nyari lain dujak muni bagi bakun nyari laki lain aduh lah kon saya ada ya Allah sekem kak arwah aduh mak ongkuan kening tuting banyu Allahumma shalli ala Muhammad ambo mun lagi na jote kante yo cek ko buru sa kante boleh jadi ambian nikah montoro salah setong montoro dadi orang bini sesoleh aja mon gak dinto mon ya bas misem tapi mun ya bas laken nih ambian mun orang-orang lain kon lepas no misem tenoro deki jana pona lagi anam botak teke lanjut teke pak abah lobar wassalam lo temu bedi beli laki dalam posang betang bin ibu betang bin abah lah tak mulai sambil ke beli badan ada lah kenangan apa dina kena dina jangan saking peleparo kena dina cocok ya bodoh si minta agak laki ni genteng bodoh buru bandeng lain ke beli ya Allah agak lu ini selaki pakai begendeng ke bodoh kata model gendeng mi pah bodoh apa perkara rialah dak emak ada ya Allah jaket telepentel kacetak aja letak bebeh arwah ngabes kebedaan letak beber teti jaket bajan usaha angkui supaya cetak kau tak bebeh arwah nang aki jak kebedaan letak sehat makan teti pakai jaket masuk ketak cetak makan iki kan tak mampu lah tak mampu aduh ya Allah kula kepada pamakasan ni kepada kia saya curigai waliyun min awliya illah
Keng almarhum ampun, almarhum Raden Kiai Haji Abdul Hamid bin Ahmad Mahfud, pengasuh pondok pesantren Tabetah. Alamah apa nikah? Ahli hadis. Nikah para Rabu, ada bungun beda mantan-mantan, perkawinan-perkawinan dulu. Doanya begini, semoga selake tetireng lake ongku ikwa. Semoga lu idingaki. Untuk kepurun apa anda? Semoga reng laki tetireng laki ongku sebini tetireng bini ongku iku. Anapa? Nikah muntabalik salbut keberadaan. Selaki tetireng bini, sebini tetireng laki. Masa laki anu? Iya. Masa laki anu? Iya. Ya dengan masa anu sesama? Iya. Ken lebar dengan cecer? Iya. Tuh ya Allah. Terjawab karena tuh ada remam bangkat jadi ya Allah jadi kerja sama soronya sa kerja sama soronya sa segitiga pengaman jadi kerja sama memenuhi Allah tak uli Allah tuh pada masih acemur sobong mau kantong badak yang tak temoreng badak yang tak temoreng sejak takut ke bini na pada tak ada nyak boleh salbut dengan derimbangan le jadi yo terungan le kemuning ngelor arces sare ini kan dok remayo tapi jadi ya kak ambian setek sakte na tak sakte punya boleh kak kening sentak nyorot tak tidung yamper le tampelengan melko yamper coba saya kodungan mes melemes yang bener saraan ben jari saktir mon barlo saraan ben jari petir tuar gitu keng bola marin kalaban barokan na solawat wala mi kalaban barokan molotan pas laki bini ni kapi marin bersapur kapi amin akur amin rezeki nambah lancar amin adem bah keberadaan si tenang laku lebah mi semua ango aja mami semua alhamdulillah Tagal ngodemi semi kok jadi mun tagal tak tuwar ngomrongo pun yuk ya Allah laku mat boleh ya sangun jangan king kok boleh yes lanjut soal torak baterai na jon ranyeng doran kana ja mari yecas ki buru bemak bedebaan yu sang kuda oreng mi kok yu la ilaha illallah mapah nyelket jadi pun yu la Allah teh tamo la ilaha illallah la gelam yan ongko tak kerjat kok nih isangku ya Allah engkau kan wajah semono di mamak beda suara jan kok ternyata ibu apa saya nggak ke kerpot reyu ya Allah kok tahu juga lu burabuan jorak lo cota cok leles soning gula mangkeni kalau pindah pak kali aduh leso ni kemarin ya kemarin kok mancing nggak boleh nang tenang leso mancing juga tujuh iya sayang mancing dekian jadi ya lu nang wah lah jauh panah panok goreng dina Sallallahu Muhammad